Khot jangka kasi Student Union KSU Kaduli Shingyar bat lapangab unit ha kajingnya kendo bagi nong tho kubor kilapan pau gijing bam sab jangka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC ha kabaya day bagi jing pentrekam ya ke project Rap/Tea Plantation. Presiden ke KSU Kaduli Shingyar ukuran uyat hu bak hadu khatsan hektar jangka keper slasha kadon hamurang tung kabahap kat tu kat ni benta hapedeng kishnong nongkle ad mentang kibamar khap bat ki khaput Meghalaya bat Assam kabala shu sa khongreng klem don nong pechu laslam bha ka scheme jangka KHADC nakabenta usnam arhajan riub hadu arhajar khatsa lamang hadu ar klur rib khandai lak nyau hajar laispa khandai tingka nakani kapisa la penlut tang shi klur khat sawlang shi spa khandai tingka kani kalong kat kum ga jingyo jingtep lingba ka right to information RTI ya kabala pan da ka KSU haka arpun rib tarik urempang ar hajar arpo yathu presiden ke KSU Kaduli Shingyar habaya de bagajing wat benya gajing long jingman jong ka khando kisambai per rap bagajing thong nong tre kim shimla yo jingtep AA watla kipan lemba ke RTI da ke KSU kathan ka khap border ka khap kadai ka raj jong nang elaka nang chi bat chiliang mentang de ki jaka long gumne long la jaka in don hang ne murang tung mo kenting bat riat siat mui kini ki jaka ki ba kita islacha kumba ilawan mentang kesini tengilap nagini kila jaka ngilap tang kawai jaka ko dong slasha bat kata rukam da kim da sumar ke uslasha da he ba kini gibriu gi badon kerteng hang nero kini gibriu kim dei na kate ka than kisu long kumba kisu wat nang tu nang ne kini gibriu ro kane jaka bono slasha ki khage ya kane himu kenting murang tung murang tung hai dan untuk akan dulu ga don set not please nakhan dulu ita ini kinong tray thom impression kidon kat nongot don la subanya ya kane kita long ngimyara dai gini ki list of focus serial number list of focus kidang bun hayin ada stek bun ba mdiki hajar kidon hai kidon hajar hai kamu pimisan ni begini gini em gi misani anmar em ngilak keli dah gitu ki para jan slosh tu ngilak ba ngilak keli neki ba usabla arung ba usabla arung umnu re ban ong ba kini gidai syak ta kinong tre mar ba ki mauru umnu tre ban ong ha RTI umla ban tun sisa ngi bagi dai sisa gini ki bawa tre ai gini ki ai ka daily wages na kum ka salary kum ka daily wages kini don kibag kisiu si spas ni masalah ni benar petri kami kini project kadai nado 2006 2014 kadai ka financial gini ndai nado ba ngi kendu yu sabla do wang mentala abandon ni kini jaka dia nado 2006 14 katong ba yo generate income kumno ba yo Kamu ke income laju yo nang tu laju wa bing tip. Em kim nado ba penmi kini sasiam don jing mi ai kan tu je. Lona na baro tu ki kelasane tang tang na kini ke we na kamurang tung gini ki mention menta la jakang ni don tang ke we dah badan. Long boundary ro kam don su entah. Long la pralut Ka fencing don ni long ke ai ba. Su le untuk nakaliang presiden ke KSU lapangab unit ulay thu pakaray jong sarkar Assam bantay ya ke school ba university hajan jong ka per slasha kanlong ka jingma ya ki jaka ki bahap ha uput usam jong ka Jaintia Hills jong ka Meghalaya shu uyathu baki artlik unit jong ka KSU kila ay por shita yaw ya ka JHADC banstang biang ya ka kamrap slasha bat lada kamla banne AA kin penlong kijing hi bat hadu ban ai jing ujor bamsa persya ya ke council ni ngilap man ke por ba ke council hi kanang tang ban bam ni bisa hendrei yiki kam ban yada yu kaput kadon la ke jong ke bor ban yada yu kaput kadon hi kata ka
Bandring komiti banyada kaput ki kum kita kim ju bana hanre kum kini ki jajkam ki bana te kamut nagaliang jungi kum gesing ngi ngila perkhat ba kene kesenjam ka bangin sim ba lada nginai per ki po sitiau bakin penmiat pentha bakin lep ha yo te keslacha lada hapo sitiau kim lei ei ngi ngimban se ban sim la ka jong senjam hakta kom ngin ya kendu ya Circle District bat nakta si ban hadu wa uput uba ngihap ban file case support kuru ngidang ya perkhat dikata hadin kan di kepor bangilai